uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Namuhla inkosi ixwayisa ngokuthi asiqaphele ukuthi sihlanganyela nobani. Asiqaphele nezifundiso esizemukelayo neziprofetho esizemukelayo. Ngoba kwezinye indawo kufundiswa okungesikho kodwa beveza sengazathi bakhuluma intando kaNkulunkulu, beveze ngathi abakukhulumayo kuvela enkosini kanti qha akuveli kuNkulunkulu. Ngibone kunjengokuba kusuke kuseklasini kodwa bekungabazalwane. Bese ngibona ukuthi kukhona omi phambili njengothisha osifundisayo ngezwi likaNkulunkulu. Kodwa leyo nceku ebimphambili amehlami awanamathelanga kuyona, angibonanga nokuthi isimo sayo ukuthi bekungubani bekukanjani, kodwa bengibona ukuthi khona umuntu omphambili njengothisha omi phambi kwalo iklasi. Ngesikhathi abazalwane noma ibandla lelo ebengiyokhonjiswa ngalo kungathi kuseklasini, abazalwane bebehleli emadeskini. Mina makumele ngihlale, sonke besiphethe izinto zokubhala njengoba bekukhona ofundisayo nosukumayo ephrofetha. Lezo iprofetho bekufanele wonke umuntu azemukele, singahlolanga omoya kodwa sivele semukele, sibhale phansi. Ukubhala phansi bekubekwa njengokwemukela noma ukuthatha konke okwenzakalayo lapho. So-ke simele ukuqaphela ukuthi sihlanganisa nobani, isiphi isifundiso, ngabe simukela isifundiso esiphilileyo yini noma esingafanele. I-exercise lami bekunjenge-exam pad ngoba ngithe ngiyabona okokuqala inkosi iqale yangicacisela ukuthi sesimele ukuqaphela ukuthi sihlanganyela kuphi, singena kuziphi izindlu, yini efundiswayo lapho, kuvela enkosini yini lokho okufundiswayo, neziprofetho zakhona ivela enkosini yini. Okokuqala kuqale kwacaca nje ngokuthi bazosusa lokhu okuyikho ebesikubambile, ebesikwazi, ngoba leli exercise lami ebekubukeka njenge-exam pad bekucaca ukuthi khona mina ebengikubhalile futhi bekuphelele, kodwa ngokungena kwami kuleyo ndlu ebinalabo bazalwane naleyo nceko, ngabona sekumele ngisuse ebese ngikubhalile ukuze ngiqale kabusha futhi ngibhale lokho ekuzobe kufundiswa lapho. Engazathi manje lokho ebengikubambile ku-wrong kodwa bengibambe okusezwini likaNkulunkulu ebengikufundile. Ngoba izihloko zakhona bekunjengoba usuke ubone eBhayibhelini kubhalwa ukuthi incwadi ethile, uchapter bani, konke nje bengikubhalile. Ngaze nga-underline, ngadwebela njengoba usuke udwebela isihloko, ngase ngiyabhala ngezansi. Esikisi. Kepha uma ngingena kuleyo ndlu kudingeke ukuthi ngisuse lolo lwazi ebenginalo ebeliphelele futhi lungokwezwi likaNkulunkulu, ulwazi ebeliqinisile. Asiqapheleni bazalwane, asiqapheleni singalahlekelwa yikho okuyikhona okuphilile, sigcine sesimukela izifundiso ezibhedayo ezingaveli enkosini. Ngesikhathi usaqhubeka umbono ngixwayiswa bese ngizobona mina lokho ebengikubhalile ngawasusa onke lawo mapage. Ayini manje
ngiphoqelelwa ukuthi ngithathe lesi sifundiso sala esengingene khona kulelo klasi lelo. Uma ngisithatha lesi sifundiso-ke sengilahla lokho ebenginakho, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kugcine kungenzekanga, inkosi ivimbile. Mangithi ngiyabona fanele ngingene edeskini ngihlale njengabo phela abakulelo bandla, kwatholakala ukuthi angifithi ngoba besinjengey'ngane eklasini mayisuke kukhona uthisha phambili. Abazalwane bebengabafundi, uthisha bekuyingceku ebimile phambili. Mangibona ideski lakhona la kumele ngingene khona ngihlale, kunciphile kuncane, nami njengoba ngingesona nesidudla kodwa bengingeke ngize ngifithe, kuvele kwancipha kodwa bebeyizidudla kunami emzimbeni, bebengenile bahlala kahle. Ngikhonjiswa ukuthi-ke akumele ngihlanganyele kuleso sifundiso samanga. Bese ngigcina sengiba umuntu ohlele eceleni kwalelo deski ngoba angifithi. Uma sekufanele ngibhale futhi, sengithi ngiyayimisela ukuthi-ke sengiyasithatha leso sifundiso-ke esifundiswayo ngoba fanele ngikhanselele sebenginaso, ngayithola ukuthi angibhali futhi. Ngesikhathi ngisathi ngithi ngiyabhala, ngifuna phela ukulalela ukuthi kuthiwani ngibhale, sengihlele eceleni njalo angifithi. Ebese omunye lapho kulelo klasi owesifazane asukume ame njengophrofethayo. Uthule lo omi phambili, kube sengazathi lo uholwa umoya kaNkulunkulu ukuthi akadazuluke akhulume. Ngesikhathi esukuma ema lo wesifazane ukuthi uyaphrofetha, athi uNkulunkulu uthi uma ningabhali, ningawenzi umsebenzi, ningayenzi intando yakhe, ningawenzi lo msebenzi okumele ngabe niwenzile, esho ukuthi fanele ngabe sibhalile, simukele konke lokhu kufundiswa lapho. Athi uNkulunkulu uthi uzonigoqoza aniphendule, athi ngimbone ngamehlo, uze wenza kanje, enze isokomuntu mayigoqoza uphuthu noma yini ongayicabanga oyigoqozayo, enze lo wesifazane. Bese ngithi mina, hawu, uthi umbonile uNkulunkulu ngamehlo, agcizelele lo wesifazane athi besibukana ubuso nobuso noNkulunkulu eze enze kanje, a-ekthe lo wesifazane ukuthi uthe uNkulunkulu uzosigoqoza kanjani, athi bemkhombisa uNkulunkulu eze goqoze ephendule ethi uzosigoqoza masingamukeli lesi sifundiso, singayenzi intando yakhe. Ngesikhathi mina ngisamangaza ukuthi uthi umbonile uNkulunkulu ubuso nobuso, bese kuba khona onanela lamazwi ami, amelane nalo wesifazane, athi cha, akukwazi ukuthi engabona uNkulunkulu. Ukuba umbonile uNkulunkulu ngabe usaphila yini? Athi amelane, athi akukwazi, ukhuluma iphutha ukuthi ubonile uNkulunkulu. Bazalwane, asingamukeli iy'phrofetho zamanga. Inkosi ibingicacisela la, ngoba kulotshiwe ezwini likaNkulunkulu ngesikhathi uMose esekhulile, eshiye iGibhithe, wakhetha ukuyophathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, uMose wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. Sikuthola lokho eTestamenteni Elisha, bazalwane, encwadini yamaHebheru chapter 11 uverse 24 kuya ku27. Uma ungafunda lapho uzothola ukuthi uMose kwaba sengathi uyambona ongabonwayo, akabonwa uNkulunkulu, kodwa indlela uMose wayekhuthazela ngayo kwakungazathi uyambona ongabonwayo, akabonwa.
engathi uyambona ongabonwayo bangcwele, akabonwa uNkulunkulu ngamehlo. Uma ufunda izwi likaNkulunkulu ngokukaJohane, John 20 verse 29, ngesikhathi inkosi uJesu kade ifikile, uTomasi engekho. Mayisefika uTomasi bemtshela, uTomasi wathi nje yena ngeke azakholwe engafakanga umunwe emanxebeni, engafakanga isandla sakhe. uTomasi ngesikhathi inkosi isifika, isiyamtshela ukuthi okay Thomas, faka ke umunwe emanxebeni ami. Ngithanda uverse 29 mawufunda kuleyo ndaba ukuthi inkosi uJesu yathi kuTomasi, babusisiwe abakholwa bengabonanga. Bangcwele, asikwazi ukuthi sithi simbonile uNkulunkulu, sithi simele ukukholwa ngokuthi simbone ngamehlo uNkulunkulu. Ulahlekelwa yisibusiso ke lapho mawufuna ukumbona uNkulunkulu ngamehlo, ngoba isitha sizogcina sizenze engathi uNkulunkulu, sizokurobha, sizenze ngathi siuNkulunkulu bese siyakudukisa, ugcina usuphrofetha amanga, uthi kade ubona uNkulunkulu, akabonwa uNkulunkulu ngamehlo. Noma ungafunda ku-Exodus uchapter 33 uverse 20, uthi uNkulunkulu kuMose, akukho muntu ongangibona aphile, akekho umuntu oyobona uNkulunkulu bese lowo muntu aphile. Kulotshiwe ezwini likaNkulunkulu. Asiqapheleni iziprofetho zamanga, kunabantu aseberojiwe isitha ngenxa yokuthi abalifundi izwi likaNkulunkulu, bagcine bethi bambone ngamehlo uNkulunkulu uze wa-actor kubona. Akukwazi bazalwana, akekho yobona uNkulunkulu aphile. uNkulunkulu wayekhuluma yena, mlomo wakhe ekhuluma noMose ethi akekho ongangibona aphile. Pho sisho kanjani ukuthi simbonile uNkulunkulu ngamehlo, sambona ubuso nobuso? Even abantu ababeyitshela ukuthi babona uNkulunkulu kodwa kwakuyingelosi kaNkulunkulu, laphaya umkaManowa owayekade eyinyumba kanye noManowa, ngesikhathi umkaManowa ebona umuntu owayemtshela ukuthi uzozala uSamson, laphaya abahluleli, Judges chapter 13, makukhulunywa ngokuzalwa kukaSamson, umkaManowa uyathola laphaya kuverse 3 wakhona, kubahluleli 13 uverse 3, ukuthi ingelosi kaNkulunkulu le yabonakala kumkaManowa. Bona basebesaba bethi bazofa ngoba babona uNkulunkulu. Isizathu sasenza ukuthi besabe ingoba babazi ukuthi ngeke uthi usubona uNkulunkulu bese uyaphila. Akukwazi bazalwane. Yes, ingelosi singayibona, inkosi uJesu singayibona, kodwa uNkulunkulu ngeke bangcwele. Kulotshiwe, akusho mina, kushizo ukuthi ngeke simbone uNkulunkulu maqede bese siyaphila, sizotshela abantu ukuthi ade sibona uNkulunkulu uze wathi uzosigoqoza. Bangcwele, asiqapheleni. Yebo, isihogo sikhona, ongayenzanga intando kaNkulunkulu uzoya esihogweni, kodwa lalelisisa ukuthi umuntu uma eprofetha ukhuluma njengokombhalo yini. Jesu Kristu inkosi, amen.